Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilmuwafi. Bismillahilkafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dik gaga masarositina janate kalila riro alabir ta'manang sangadina riro numakuto faru asukuru ke tendigang kali sisi rajanna fungala ta'ala. Karena di sore hari ini, di hari ke-7 bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ada seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, wahai Abdullah bin Abbas, tigarunaseng ulak kami na malabir sisina fung Allah Ta'ala. Yang kedua, tigarunaseng aso kami na malabir sisina fung Allah Ta'ala. Yang ketiga, tiga na sang amala kami na malabbi risisina fung Allah Ta'ala. Jajirawat tuwe dengan spontan, Pangulut Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan seorang sahabat tersebut. Yang pertama, tiga na sang ulag kami na malabbi risisina fung Allah Ta'ala. Jadi makadai Pangulut Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan seorang sahabat tersebut, na iya ulag kami na malabir sisina fung Allah Ta'ala, iya naritu bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu dinamakan Sayyidus Syuhur, pangulun na sinin na ulangi. Bulan Ramadan dikatakan bulan berkah, nasaba sinin na barakah ina paturumanan ni fung Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, ulang adam pernah fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika masuk Ramadan, kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulikat abwabun nar wa zulzilatis syayatin." Jika masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, itimpa ni selebar-lebarnya pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa gulikat abwabun nar, dan niya iranti ni sininna sitangi yari gabilisi wa zulzil itutu ni babanna rana kapaccalan na fung Allah Ta'ala, dan niya iranti ni sininna para sitangi jamaah yang dimuliakan Allah. Magi yar ulan ramalan nariasan ulan malabbi. Yang pertama, bulan Ramadan adalah pertama kalinya Allah turunkan Al-Quran, yaitu di malam 17 Ramadan. Yang kedua, angkatosid diwendi na paturu fung Allah Ta'ala, di mana malam itu dinamakan Al-Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qadar. Maka fung Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Majapuri faturun nasiddi wanni masar malabbi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Siddi wanni masar labbi na iya si sebuah ulang. Artinya apa? Yaro ulang malam Al-Qadar itu cicatom itu bawa na paturu fungala ta'ala. Ya itu dalam 1 tahun itu hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kapan kira-kira malam turunnya Lailatul Qadar. Allah merahasiakan, bisa saja malam Al-Qadar itu turun di malam ke-21, ke-23, 25, 27 sampai malam ke-29. Intinya malam Al-Qadar itu turun di malam 10 terakhir Ramadan dan turun di malam ganjil, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tegana sang asuka minam malabbir sisina fungala ta'ala. Jadi Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, na iya asuka minam malabbir sisina fungala ta'ala iya naritu as-sujuma. Yaro as-sujuma pangulunna sininna as-soywe. Bukan berarti sininna as-solengi makunja. Maka simmanamua risisina fungala ta'ala. Namun di antara 7 hari itu ada 1 hari termasuk hari yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Di dalam hari Jumat itu kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka mereka termasuk umat terpujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya, nigi nasa puji ka nasa Nabi kana ma'i fil jannah, si bawa ka matu tamarilalenna surga pamasina fungullahu subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, setiap waktu kita dianjurkan bersolawat. Tungka waktu si na pamiga salawata. Dito naman ki harus pamalampi. Sedang-sedang boleh. Mapindit pun boleh. Intinya kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga orang yang bersolawat tersebut, situngat-tungan na angka apa malaikat tulim melodoang kiasawan ni. Yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Yang keempat adalah malaikat pencabut nyawa, atau yang dinamakan malaikat Israel. Jadi makanya malaikat Israel, makanya malaikat Jibril niki masalawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali per hari. Maka ketika meniti di jembatan Siratal Mustaqim, liti di jembatan Siratal Mustaqim pada lawan Nabi la takajoy barakatna salawatna. Yang kedua, makanya si malaikat Israfil niki masalawat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam majapuri pada mahsyar matu. Yaro pada mahsyar liwa pelana. Jadi sininna tau angke pada mahsyar badak katutup perasaanna. Engka na yaro pusana si tanre kacinna. Engka si tanre utuna. Engka si tanre posina, bahkan engka si sepoleri umatna Muhammad. Si tanre do cilinna gangkanna nanangi pusana natarufallah. Apa yang terjadi? Ketika yaro malaikat Israfil niki masalawat lor Nabi weka 10 sesu siwani majepu lauka nasri dalanna surga pamasina fungala ta'ala walingi wena kal kausar na inapau finungan ito matinulu masalawa majepu puradi na nasa na madakkalatu pacapuranna. Kemudian yang ketiga, yanaritu malaikat Israfil. Apa kata malaikat Israfil? Nigi masalawa lori nabita weka 10 sesu siwani majepu upasuju nasa rufak kuritaneh. Upasuju rufak kuritaneh.
Nah di sisa-sisa welo patukong ni sangadin na ya dan pengemana pajolo sinin na dosa-dosa na umat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah tentu ini rufataw yang kamana dosa ta. Apakah itu dosa besar? Yari ga dosa becu. Kalaupun dosa kecil di dalam bulan Ramadan ini narik ko matinulu mo ki mapuasa, matinulu ki laksanakan salat lain, qiyamul lail atau ke salat tarawih di malam Ramadan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas na karena Allah Ta'ala nak katai, majap puriak dampengi sinina dosa-dosa mak diolona. Tapi tanya dosa batuatan na dampengi Allah Ta'ala, dosa-dosa becu tami. 10 kisah di mebu dosa, 10 kisah di ulang. Tuma dosa di Allah Ta'ala. Narik ko matinuluk mo kima puasa, matinuluk kita tong ngiriwanin na yan at tarawih, maka di sinabita, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ni gini kita tong ngiriwanin na dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas na karena Allah Ta'ala, riak dampeng ngisinin na dosa-dosa mak diolona. Jadi dosa becu tami tu nak dampeng Allah Ta'ala. Magi na dampeng Allah Ta'ala dosa malupo tak, dosa batua tak. Nasaba iaro dosa batuai, dosa malupoy, dek gaga pak bisa na sangadin na toba ilori Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir makutana siyaru kasahabae ya Abdullah bin Abbas tegarna sang amala kami nam malabir sisina Allah Ta'ala. Abdullah bin Abbas menjawab, na iya amala kami nam malabir sisina Allah Ta'ala. Iya naritu amala, iya naritu sampajangi. Batuan na ada, iya ro sampajangi fuang pangulunna, punggawana sininna amala madicingi. Jadi namun itu mapuasa kiswan ni. Narik ko dito mas sampajang, dito gagal guna-gunana. Betul apa tidak? Ipasui seketa, dito mas sampajang, dito gagal guna-gunana seketa. Masih kaki kuramalangi, dito to mas sampajang, dito gagal guna-gunana sidakata. Artinya apa? Narik ko ifugo isampajangi, napacuy manang makasisinin na amalat laingi. Nasabak makrin nabita awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah. Yang pertama-tama dihisab di hari kemudian adalah persoalan kita, salat kita. Di penatane Allah Ta'ala, siaga puasata, siaga saketa, siaga sumbangeta, wika siaga kiminre haji, wika siaga kiminre umroh. Di penakutan Allah Ta'ala. Tapi yang pertama-tama Allah tanyakan adalah magamo sampajatta. Narik ko magalumo sampajata insyaallah. Napacimana sinin na amalat lainnya makasing. Makanya mapuasa ki usahakan jangan tinggalkan salat kita. Namun ni mak doja ki ko tangga bani moto man risubu, man nasu, apa namanya? Intinya sibuk di dapur. Dan ketika itu pura ni man risubu, cakarudu ni namo maga pakko kay batita cakarudu narik ko tame waktu subuh asam paja subuh ki yolo. Ustaz, di madari ni seddi de na ulim moto man resubu. Nasa baca krudulanda ka. Dito ganasa na marigaga na rekomanda tengah bani ka. Tidak jadi masalah. Silakan bangun tengah malam. Cuman makri nabita sikas-sikasin na utok kuman sahur. Na karena di dalam sahur itu engka barakka na taruh Allah Ta'ala. Dia na cede barakka na taruh Allah Ta'ala katu. Kemudian ada memang tempat paling mustajab rionri marinlodo dari Allah Ta'ala. Yang pertama unro rionri makasing melodo dari Allah Ta'ala waktu makukwe. Magina waktu makukwe karena ini kan saat-saat mau buka puasa. Di situ paling mustajab na tarima Allah Ta'ala parlodo ta. Yang kedua illodo kiri Allah Ta'ala di sepertiga malam. Artinya di tengah banyi. Kemudian yang ketiga ilo doa kiri Allah Ta'ala di sepanjang kita berpuasa. Mulai pagi sampai sore perbanyak berdoa kepada Allah. Kemudian ilo doa kiri Allah Ta'ala di malam Lailatul Qadar.
Artinya siapa yang berdoa kepada Allah di malam turunnya Lailatul Qadar. Contoh mengaji di malam Lailatul Qadar. Masih kiri di malam Lailatul Qadar. Di sepanjang malam. Menarik kemas semangat turun Lailatul Qadar. Maka pahalanya itu sama ketika kita beribadah kepada Allah. 1000 bulan lamanya. Sementara 1000 bulan itu bandingannya kurang lebih 80 tahun lamanya. Artinya mau setara dengan umur manusia. Makanya maka di Nabi Ta'ri lalenna yaitu as-sujumai situnganna perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Sikasina salawat baca salawat yana itu salawat ummi narik kufur kumas sampajang asara. Lebih sama baca salawat ummi. Apa itu salawat ummi? Yana itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abadika wa rasulika wa nabiyika nabi ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Dari kulit apalah itu buka Google pasti naruntuh Google. Nah, ada di situ. Agar nasa Nabi siapa yang membaca salawat ummi sebanyak 80 kali, maka dia dalam pengemanan isininna dosa-dosana selama 80 tahun lamanya. Kenapa 80 tahun? Karena Nabi mengukur umur manusia. Umur manusia itu kebanyakan sittina wa sab'in antara 60 sampai 70 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, masih ada 2 menit. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir persoalan salat kita. Perbaiki salat kita puang. Namo maga sibuta, idi pabalu sibuki mabalu masuk waktu salat. Lo kaki jolo mas sempajang. Ini pakan teroe. Begitupun bagaimana sibuknya di kantor kita nari kutami waktu sempajangi lauki mas sempajang. Nasaba iyaro pungalatala we katalum itu no biki. Yang pertama no biki mas sempajang. Hayal sholat jo kaki mas sempajang. Yang kedua no bisiki pungalatala ibadah haji dan umroh. Ang kedua berangkat umroh berangkat haji. Kalau tidak ada deto namangki harus ki berangkat. Kemudian yang ketiga, Allah lagi memanggil terakhir kita, yanaritu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nobiki pengalatala persoalan kematian, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, nari kunarapi ajalata mesti kita kembali kepada Allah. Perbaiki solat kita, nasaba iya tu sempajatta angke na sempajatta rilalena agamata pada angke na ulut rilalena watakalita. Artinya apa? Magi yaro ulueri lalena watakkalita puang. Kunirom monro matata magalo makita. Kunirom monro cerita magalo maringkalinga. Kunirom monro timuta ifaki mabicara, ifaki manre dan lain-lain sebagainya. Makanya ketika engkau tahu dek na sempajang malade tu yang murumurui ulun nama turis rumulina pungalatala bahkan Nabi tadi ni setan rewi umma kada ummaku gaye. Ya reganatania karena kenapa tidak ada bekas sujud di ulunna. Makanya matana ulunna pasuju irufanna rilona fungala taala sehingga ia romatu ulunna yang murumuru rasulullah fungala taala. Makanya maka dia andre guru taki Haji Muhammad As'ad. Maka dia andre guru taki Haji Muhammad As'ad naulim morong ibarana afie naulle jok kaya na waye bahkan di nanre peluru di nanre perewa besi narik kudi na sempajang ajak mocuiri nasabak wadi jaji pahasala na pajok kaya tu. Makanya perbaiki solat kita di dalam bulan suci Ramadan ini, kesempatan bagi kita untuk senantiasa selalu memohon ampun kepada Allah, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan amalia bulan Ramadan. Nasabak wadi jaji Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Wadi jaji melok mufi ma tarawih, melok mufi ma puasa topim, tapi Allah berkehendak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dengan pertemuan kita, silaturahmi kita pada hari ini, Allah senantiasa memanjangkan umur kita dan dimurahkan rezeki kita semua insya-Allah. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak kan begini.
Apa anakku misalnya, contoh deh, seorang suami meminta jatuh sama istrinya, belah tua aja dia kadang kalau apa nih ya, jangan sini apa dah ya, kilo ke kantor, bapak anak, kantor, apa kalian lo di nanti, ya kan? Itu kamu rane kan? Ustaz pun begitu. Jangan sini kalau kemana pun sembarang nih kok.